Uy, grabe naman dyan na. Uy, wait, kamusta na nakaet? Minyo nakaet? Di sa ta mag-menu. Uy, mula ang sa ta din sa Davao. Sige, excited ako. Asa mo ko ni madalaon din sa Davao? Let's be one with nature. Dalaon ta ka sa Davao Bamboo Sanctuary and Ecological Park. Taka! Kanindot na nga natin yung mga iyong kitala. Kini ang top 3 reasons nga nung dapat i-experience ang Davao Bamboo Sanctuary and Ecological Park. Reason number 1. Aesthetic na, eco-friendly pa. I-welcome ka sa pinakadakong nga geodesic design dome sa Pilipinas. Very wide ang ilang state-of-the-art amphitheater. Don't miss to take a photo sa ilang lush indoor garden and bamboo-inspired architectural design. Makita din ang 30 bamboo species o klase-klaseng mga tanom. Relax, feel the serenity, and be one with nature samtang naglangoy-langoy sa ilang bugnaw o hinlo kaayo nga spring pool. Reason number 2. Sulit ang experience. Dinhi sa Davao Bamboo Sanctuary and Ecological Park, it's not just a destination, it's an experience. Mabuhay ug madayaw! Welcome to Davao Bamboo Sanctuary and Ecological Park. Accommodating ang ilang staff. Naapod sila'y welcome snacks and drinks. Enjoy kayak experience with friends. Kung adventurous ka, i-challenge imong sa Monkey Bridge. Kung sporty ka, play basketball and archery uban ang barkada. Kung gusto kag chill nga activity, pwede ka mag-fishing. Pwede pod mo mag-istoryahanay sa isda sa ilang fish spa. Pag human sa kiat-et, mga unata, atak na sa ilang sulit sarap barkada budol. Daghag laming pagkaon diri. Siguradong busog ka sa experience, busog po ng imong tiyan. If you plan to stay overnight, feel the comfort of your home sa ilang spacious and neat rooms. Reason number 3. It is for everyone. Heal the world! Make it a better place! For you and for me and the entire human race! Aside sa barkada o pamilya or mag-inasara, pwede sad nimo dalaon dinhi ang tibuok kompanya. Doon na sila function halls nga pwedeng ma-accommodate og birthdays, weddings, anniversaries, o company events. They also facilitate team building activities. Convinced na ba ka? Anhi na! Ania ang ilang rates. For inquiries and reservations, visit their Facebook page and website. Enjoy ka it. Yes, ito alangan kay first day pa lang yun ako din sa Davao ba daghan nagid kay kog na experience. Nanog yun data na sa Davao Bamboo Sanctuary and Ecological Park no. O di ba? Giingnan ta kaet. Kay sa Davao Bamboo Sanctuary and Ecological Park, it's not just a destination, but it's an experience. Kita-kits sa Davao Bamboo Sanctuary! Alina!